bi woni nkai organ na ba akopa ye Afia Schwarzenegger ewi ase mi nua ba nipa bi a woni nkai wo wi ase no sofum chacha me say aboa ho won faso wo chen ono wo ba wo shibu wo shi ni wo bu na wo shi ya ni wo bu yeah eya wo ya ni ani bre eti na bi di kan begin me ka do say me sofum chacha yeah me Afia Schwarzenegger say me na ye adwuma da delay you be or ye decent delay onjo delay needing of water delay you be our ye respectful woman so that's here it Wuntumi Afia Schwarzenegger and compare delay kwa nanim 100% ti Afia Schwarzenegger wo di Afia Schwarzenegger ba na ye nguase na wo beje Afia no radio be a wo Ghana bi ya la a wo be ye adwuma bi ya wo nye problem no free so Waye adwuma wo kasapada waye adwuma wo despite media da waye adwuma wo TV Africa da waye adwuma wo TV station makoma be 7 wono ge na nkasa no wo muo de ana ono ankasa bronsam yusu ne de ne ye adwuma yes o muo de na bronsam de ne ye adwuma Sonko enko enfama obi biara wo hwe me sabre e wo 2 ma GHS so abusuafo ye da obi biara se sabre nyina no mo ne ye ebo anamo kama ekosie na ena no sembi abeto ya pono so a ye ne mo eba beche na ne nyina no etwa kwagina yanka sai self acclaimed queen Afia Schwarzenegger ene eye Wuntumi sansem a eba beto odwa e wo man Ghana mu a chesenkrofo dodo na che wo madwen de fa ho se na sadie chama Wuntumi ene eye Afia tie die na ye nimu se wo bi adwuma ya wo po obi amana ye adwuma wana de kenye obi ase Afia Schwar na wo be fere na nso ade ne nei adane ede akoma eye delay ne nei wo ye adwuma ede ma chama Wuntumi sansem wo ye beto ho apɛ na Ghana for sha ase kire wo madwen se na wo bi biara be ya de biara na wo ase enu nti se wo ampo ampini eye chama na Wuntumi ehu ne nti e ma no eye sa dodo na aka bi chama ne so na renchi etudwa ene Prophetic kumchacha abe kame ho ewo studio abo man ntwe ho simape ye ba ye de nkomo no ebe hyehye mena fu mesa so ema wakwa babie mu ye twa ye ho abe de se de meka ye no Prophet e wo me nchen ewo studio amo kame ho ne ma na fa ba prof ye mo wakwa ba de ba 2 ma GHS so mejo so me ni aba ho fe se bibia boko Ghana buroni ebe fane sa na wafade de ofia yi ase na afi na wo beko say before the ye shetuntum a wo se yakwa yi by entisa entisa but me free a beko ba bi de me fa kwan su nchia wahwefo nyina na me nchia me ma me ba ko a me penasem na me do ne pai friend no anti love do friend na police for yele police for yele ono pam we ma me no wow ya ahodo bebre en nsa no bo papa nti so obia pese onya we bi ehye so we oba se we bi ma adase wedding enema okọ party okọ ayie be bia one wabusuya ni nyina me wie na prophet kum chacha me de me number 2 dwa frɛ me na memfa anti love e number e ma wo a police fo nyina yere so what in the that we no ono so ne ho fe pa o gina watum so banie wa bono o wanim wa chire stand chat and backless defender and striker prophet ye di wa chi a ya chi a no baby biara wo bia na nsem wa aba beto ya pono so e fa ye Afia Schwar ne chairman ni kaka kra fa ho anya fa komo ne sese so oh the American fa on say won say Afia Schwarzenegger de won say wo ye obi a oni nkaye yeah ka obi a oni nkaye obi a oni nkaye o Ghana ba akopa ye Afia Schwarzenegger ewi ase mi nua ba nipa bi a woni nkaye wo wi ase no sofum chacha me say aboa ho won faso wo chen what do you see yesu be wi ase no akwatafo odu yade ba akopa ne ba na ode ye no nyam ne ase da bai e na obi sa ba akọ se ne nkoro na aka no we na ye yesu ya se nkoro na mfa ase da ma
wi ase no abo bi te se akokɔ ansa no obeda be sole anopa ode na no be bo nsuo ma na aburo modie no opre na taba mu no wabo kokoroko tese nyame so oye kokoroko ewrade me da wase se na kwa bi sra me awo pe me acheme na wo de me peso ode me yen katekwan de wo nyame emo su nyina wase kire na ntwie su wudi mu tese nyame ye kase ye nyame ye supreme by her da bia me kase ahofe life obi se nsuo kapo ba akoma wo no da kra se ni pa ne memmo di boni aye da men kase boni mfa na ho da e bi anda that moment no na enye nsuo no osama wo no ya ka wo hia wuwo Ghana ha ye we hai na ye Afia Schwarzenegger papa Afia Schwarzenegger mfa boni entu ya neka that is the sunsun ekuta girl no enye sunsun pa yes who ma ti ni mo nya honhom pa na odifo obede hu se bi e bi wo no ma wo dia seda koma wo mo na ma meto social media so da bi ya seda o de ko ono an na pe social media eche aseda me ana de enti ameka sanse we ma me cho ba bi a ono odi na fu kwa wo benya bi ye die no ena wo de ko so adi ko wo wie ni wo nya bi ye ni wo bi ye ma na afi nipa no obaso no nya problem president Mahama mre so ma me kasa me chalo na president Mahama o power nini a president Mahama nyami shira papa enkwatenten nya odi ya nani nche nini a de friend Ibrahim Mahama o bu Afia Schwarzenegger kwan bebre so eboa no by time NDC eba opposition no and Afia Schwarzenegger hu se obi a waba opposition de enya dia wo benya faso wo bebre e mo divert ye e mo de ba MPP e mo de aba be she MPP wo so ada se MPP wo kora wa be she no e ye na funti na wo de aba she ho odifo na nya wo ke wo proof bi e da bi nti na ma wo kan sa da bi na de ni da ho kwai e da wo white e dem proof sa tam no anana usha anana woni Ghana na me wo he ya na Afia Schwarzenegger e campaign ma NDC NDC ko opposition and who say the opposition would the no nya bi and what they buy so that say me case chama Wuntumi de no so chama Wuntumi woni wa mo a wade abo Afia Schwarzenegger wa bo no kwan bebre so ne papa yiye kura chama Wuntumi bo ane bebre ama wo hwe video so na chama Wuntumi di mu ensanwa ene ye mo bebre no wade bo ane ana chama Wuntumi abebi ye wura di oni TV and one say no if you say Proverbs 22:1 say edimpa ye chen ahonya de say the Afia Schwarzenegger te no woni dimpa ana ne kasa nso no enye papa ne kasa nhye no munyam because empany for organ na nyina wadi obi atam wadi apostle Joseph watam kantanka wadi natam wadi nanado atam da adidi nanado president atam da tam no opposition adidi president Mahama atam adi asante na tam di asantifo nyina atam asofo e wo Ghana ha even in open Ebenezer that I on Prophet 1 papa nyam kwada nyam Israel Afia Schwarzenegger ache na no te so premre na memo abotere mini abotere akamante ya adidi natam na nso no na yedu ye opan wo ye obi a wade bone che ekotere na yi ase eboan wadi reverend as go su bempa wodi ya meka se mebobo aye nko adidi ni mudi yefo bebre atem sebe se wi aso obi bi ye adwuma na obi bi ye company na wo po obi di adwuma na hyenensa ya na ono so gi advice na enkrofo so ama na advice se wadwuma no so fukum chacha na de hyenensa yes ya the advice we ma se wo di kwase afiansa any delay sa o mi no advice ya di ma oni ana mo ka bibi se majority carry the vote majority carries the yeah na de body for o ya mo so manu afum tame ya se mo brofo no monte
Yet pa, that's the music car. How ya That be majority carry the majority carry the Thank you. And then nipa what Ghana in answers you say delay you be a me need delay. Me need delay by 20 years. Wow. Yeah. Say time no delay here Juma or top radio. Top FM. Na say time na ma so le wo matai komas. Delay your madam for pa me delay. Delay you be a or ye decent. Delay onjo. Delay needing of water. Delay you be our respectful woman. So that's here. It won't to me very fierce was nigga and compare delay. Delay when the 100% to fierce was nigga. Anna Chama won't to me now. Sabi what be in the radio and the TV and perform say no. Sabi, would the fierce was nigga ba? Na yen was in our budget. Afiano, radio be a wagon and be a laugh. I will be here to maybe when your program no free so. Why here you know Casapada? Why here you know despite media? Why here you know TV Africa? Why here you know TV station? I come 7. Odifu me ntwa no na enkoba ni se bia Ghana ha se de bi nom no ase wo kaba pa ye tan we ka me ese nka Afia Schwar ne dumre bia ne nsem bia mu da ha no nti na ya na company si wo mo mpese wo me entertain na achi da bia ne nsem no eye ade bia etan na nu mu nsem ne wono ge na nkasa no wo mu ade ana ono ankasa bro nsem yusu ne de ne ye adwuma yes Onu ade na bro nsam de ni ye adwuma. Na sabe, twa apostle kodo sa 40 way. 90 plus. 90 plus. Na enumonyam kuta papa ni niam papa yaya. Na esuko no matsew. Na bedi di papa we atem di mpanifo atama. Wonim se won kwakwara na nyankopon kwara. O sabe. Thank you. That's all. Sa ni abadi nyina na nipa ehwa. Ni you say no delay e respect no wo buade what is yet wo befa o how am ya how dey fa apem na yempem et miss of kunchacha metesi ya for delay na Afia Schwar ga yeyi na furu ono ne ma wo say cha ma Wuntumi akaso ye guy that fe e ba ye wie ya Schwar ga no wan kai say me papa wuye no papa ikura beboa e no be ye bibi sheme no manyam that fed ye. All brass no on Kotwaba. O campaign. Edia chama Wuntumi. That campaign, our campaign yet young and was open also. Odifwe, and someone who can you move to ye pa na Ghana for the donor at dress, didn't see Chairman Amfa a Afia Schwar, I could be a that woman. 1% I could find ever breaking what bra, a Juba Musa, how be a bunny will be a free one tea, and our farm, and I don't know Jim Ben, I bet me. That be Nakaria said the old Ben, no. And Kurana Kawum, Sabe Wabrabo, any woman, anyone a year. Na Sabe, and what to me for a woman. The American, what I say, the old Ben, no. Na the woman and your baby on man. Na so we for when you brantie bi enfa ne say they buy dada sitting mu a when you brantie bi e wo honom na won no e di ye wo kanchema ngoro ye bi na se edu mmere bi na wo che wo kakra wotimi hu ne say sa akwanya na na say yonkofa na na da montem no se wo break up say kima sa yonkofa na emu akate enti se be ya me pese me no yonkofa mu be 20 en se me peye nya na wofo e bi na ato eye Afia ba dabi o chama Wuntumi nkwase ne pew dabi wo de ayonkofa me de scenario bi na akere say ayonkofa bi na da wo montem ya ene da wo montem nti on pese sa ayonkofa no ebe konti Afia mefa wo se me ba ana me nua ke 20 tena baby dabi entisa the emission of kum chacha me my investigation me wonni de wo ne say Afia me nyobia I said dabi what's Afia me nyobia why spare time oh no correct on spare time sabe time bi mpa ya yemfa me show because sabe ye wo kromu a obi a radio station ni TV station no pa eniema pa sa wo be paso abeba be didi asante ni no matem eni mpanifo ni ahemfo akase ni asantefo atem na wanya problem na da bia nipa no radio ni TV ni kakra wa bi scare ba no didi na court na wo de twema nso no say etes asede so I say say ni yema ni nyina bo ana Afia no so nkuta bi ono wo fa wo hyebu wo hye ni wo bu
na wa shia no wo bu yeah oshi na se shia de e wo mu a wo de obebere yeah obi ani said you see a share thank you eti me na me say de America no yeah eti wo ba ensama esase ye kan ye kan okay eti me de me soft kum church American say chama Wuntumi amfa na wanfa no oh samu dabi wanfa no me nua ba we eti na nipa bi ya wo udin ya wo brand e yo udin nipa we ma me ka sam tro efie bi wo wa wote wo betimi di be ma bi akọ wo abusu yam say man be ma e paso be wale be area ene nipa enim wo nipa no e betimi aka kire wo family ni wo abusu ya say boy we die emwa we kronfo edin aye good etu wo wa e ma udin sei sa wo se udin a hwa me nua ba akọ ba bi kwaje be se enfe ma so akọ ba bi anmonyam wa udin na wa se ne enfe ma se se o de area ha opa mata yi mefa sisi ya no obi ya de nyira ye de be hye no eye wodi mpa na wodi mbone delay kutadi mpa Schwar kutadi mbone etimi ni aba de me kan se campaign na wo campaign no ama the chama Wuntumi the opponent na one ne kon e wo de ye ni problem so the nyame e pese wo mra bi ya no omra ba enya fia Schwar campaign no na e betre se nyame se chama Wuntumi be wi ni a e be ma na lusu antumi ni aduma sada dabida onyame na owo no ma me kase mi chi onye mfemra wi okay Numbers 23:19 Bible so onyankopon nye nipa na wodi atoro ana woni papa awo be kan se bi a o ma mu da dia urade be ka bi e bam ana wo kan Numbers 23:8 ya wasi ya be yede no obi onyame no me ni mo di dia no nipa bi abo be ka no ana ka Romans 15:4 was what is written dia urade ya chwa no ma chwa se urade se chama Wuntumi na be fa chairmanship na ono na be fa ana onyame se chama Wuntumi wa wi owadwuma na de wodi wachi ba na obefa eye odo obefa bibia woni bre anyame ahye enye nkwase ya campaign na Afia so asenega asemu eye na se si ano de wo kire ma me hu ne se fa ye chairman amfa Afia Schwar anything na campaign against it thank you eye anwo ya ne ani bre eti na bidi kan begin me ka do se me soft kum chacha me Afia so asenega ase me na ye adwuma da mini na ye adwuma radio station bebre na me koboa no mini na ye adwuma kasapa kora mini na ye adwuma obebre na me koboa ne oyo obi a esenanum na otafra ene de otafra wi a de aka bi anya ne fa biyo etinu eye fa ya mfa ne ho ya eno ne yesa na ebetumi aba se bi amamu oyi se de akona ne nye ho no wo sesemu anka no so e odifo o sesa de wo sesa ye se de amamu oyi aka ba bi a da bi o meba bi a mpenti me sesa na obi private ayi de fa amamu obi private company e fa amamu sabe wa wa yi adwuma chama Wuntumi TV station ni radio station ya won krofo bebro no ma won yi adwuma won so abato operadu a won beto ama NDC abato ama NDC anu jese woni obi yi adwuma na nchese chenchena sabe to man dabi ba the miss of kum church American said eye Afia Schwar no eye nani bre eye ni nya atwom eye nkan ya woni ye eye na tem didie ene said ye na bra botie no sa na ekono amano ba me de eye first aid na me de amano on se ne subai ye soft kum chacha mekana prophet ye da sepa na ya sorry sweet ye na chesa wa kan wie na so pani dware wi a na chesa nchia sa no nti be sa ma wo do final words bi atu journal do number aka ho na ye fancy me da se me number wo betuni a WhatsApp me 0542 51 another 5128 0542 51 another 5128 me nkoso nchia me nua be ma bi a King's Cap for more West Hills na me can say next man na me kako mo American for West Hills more hono mo kaswa SCC junction wana awuram pe wo se pe King's Cap
kama pa na me chia Dr. Manfred ba ko pe doctor na say grofo mi asofo ade opagya dade anan na say na na eja fasting ne do sokora na ma batire no swate kakra swate batire de wo me pagya dade da edro ba ko pe na me no ma ye Vicar 20 Vicar 20 ko ba bia obenya bi ato e de anom nyame hira obi bia na dade enyo kese e da ase abusiafo ana brama e da bi to bo odifo we say me TikTok mo kan TikTok na TikTok ye han enu yo bi otonyo idiwe enya ne dia oni mo hwe na ne din be hwe mo ye den enya TikTok we ye TikTok ena ba ye TikTok na that's wow anu awu pacho obetumi akọ asearch me e wo ho em say be 2 weeks ni na me bi ye prophet kum chacha 844 TikTok open funny videos ni nsem bia obeti ebeboa wa search me see na we prophet kum chacha 844 bless you and long life to you and your life will never be the same and your life shall never be the same and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God, I'm talking as a prophet because for the Spirit of God is upon my life and the Lord has anointed me special to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocol. We shall meet next time. I love you and I like you. Thank you, sir. I was your for TikTok and I audio to Jano. I search on camera now, so anything in here. I will be on more to what city of crown anything. As when you're searching, I'll be never be now, sweaty, and I was come at your phone. I was your go to change your course. You are didn't trade beyond my day. Now for comment section, and mammy, now your mobile home. I feel soon now when you're boy channel, you saw now subscribe with your mommy. Like and so now share on all the social media platforms. So, and I'm just so I just so